Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Na French ni no a wo di no woni ne ye 15 support we tokuro mu ayi ni bia adwuma oye bia ne Ghana fo obu o mo fa so nyina Tema port no wo mo ne mahama na chesika ne di wo mo ne mahama because Nanado trust or better terminatia. Company so baji $21 billion. Asama bronini kachire Nanado no. Nyasa say a trial or the other international arbitration court. Because agreement no the odie $21 billion in we yabaton me yabaton me obi option be Ghana yabako we don't have that money. $21 billion money in Nibi. The eventual umbefa mining na umbefa because mo de yakoni ebuasem ni wia this umbefa Ghana and just said directly or indirectly ma ton Ghana aton ye nyina afra sani pan so obedi president biem e wo kroma or president yadi e Ghana ni anya binum eso so mahama ha broni a okofa ne ba beton Tema port man no tax yes say broni ni tua no aye $832 million and this kana ye call IMF kwaji ye npew ye $1 billion mo tara na ebiru twetwe nanado say ye tiska so e kom die enya ska no bi nie ska no ne etiso no enya ska no bi nie if under John Dramani Mahama ye timi di $832 million che broni one person aye tiska so etisika so ankasa tiska so ska we ene $1 billion ni nyina ye kwaji ye no at that time no na nyepe senke ma broni ni tia size ka no ayam fan chena tax waiver yam fan chena nke ba ko IMF enti even at that time no kra no na se wo fa dollar rate no 4.2 no a 2016 no a 31st December 2016 4.2 two fan is no a na about 3 billion Ghana cedis 494,400,000 and you see called the China start the China data bro ni pate o free France aba na Ghana 40 here you can so convert ya ko cedis mudi ya say Ghana adwadifo se adwadifo ne mo amwo aboso kan ne ba bi amo kasa say eniama boa yentimi mo nya we say mo ya Mahama atem na odi mu no aye se mo ya ade atum se mo yara yirefre mo nim very well say Tema port Mahama aton mo nim very well antini pana odi yakwa hye I say yade sabe yade ayi yade kwahye bosomase dia wo hye nanumo ana meboa ensa pepe antini pana odi yakwa hye bosomase aye sofa no ena adwadifo binum say ye pesa bosom no anche say Mahama asem no kan ayirefure no ayirefure ne yachi barasi e kai omo meme dia meti ade ba ko pe na metwetwa afiri John Mahama ho so timi ya me se otu amatiem support we a oton ye no obeye na dwen se ogibiem because Mahama former president John Dramani Mahama otimi se Ghana fo bo se ono John Dramani Mahama ono ne ton Tema port e ma na damfu broni 35 years na se Ghana fo to aba mana Tema port na akodi broni ho aniema boa ye de no obaje ne back e de ama Ghana fo a ayam NDC na me bon na say no se wo se sa abo no oba no ani sunso e je ma won se mo ke hu ye fan se okay wo ke ma me ne Mahama nka me ba abonten abeka o me na me ye Mahama ka me ba abonten ma beka se ai me Mahama se de okay meka na me ba na manya obetima abom ya na nti wonsem no kika ne yewu na ai mood kika wonsem yi ba o chairman of Bono region I am NDC I'll resign because I do Mahama odu akonya ne beto me back to ho I am for no ko company ama Mahama yes it's a challenge and oya de chen obatemenka John Mahama nche Ghana fo nyina abo say me dey me say wan kasakura no tro on Facebook we abe resign ne ya obi wo kwa creative Facebook
a fake one. Yenim ne de na verify yenim. Mo beto verify. Yenim. Onko postu. Onko posti. Onko postu say me John Dramani Mahama. Na me ton Tema pot. Emma Vincent Barori. Abronya we de wonsem we de. Me ne Mahama nka me postu. Se me pa na me John Dramani Mahama. Na so we de easy. Eno asema akọ me channel asema akọ postu se me ba me Tema pot se Tema Harbour na maton ama madam fo no. Me ka say we keke na betimi aye yi dia. Oh. Me dey say Mahama timi ene ntem kra. Wa so wa kan wa unia resign wa be NDC ni no aye campaign ama wo. Wo be susu a wanji obi anzo ntimi mbo. Ana obi bebo no. Obi ene obetimi abo no. Nti abronya wonsem a keke die. Anyway, wo de wo ho. Nti e. Ama ne Ghana mabunu ho kire omo. Na matrasi ahu say e mabunu na ho kire me ba Tema pot no. Eye me a me ton ye me ba magye ne back. E dia Ghana for I am for NDC. Ontimi so. And I will go no, you can't speak for him. O tell me ontimi nka. You can't speak for him. Me say ontimi nka. Me say you can't speak for him. Ontimi nka. Na say chairman or ne saka say pa judgment debt. Me da nim say me nim kura na ne lawyer ne. Tony later. Nti man lawyer make kasaman. Onye lawyer ni. Me dia me say I am ready to go to NDC. Sa Jomama timi be ka say Tema pot no ton ye no. So Baba ye president adie tinya obaje pot no biem ama Ghana for I am for NDC. I see. And I will go everywhere in this country to campaign. To campaign me na nyina na be kwa bom. Onka me na no nka keke na me mra NDC. Ghana mebunu ti muntimi nya ji muntimi nya skanto jinsi nyina. Tema say John Mama na aye. What on pot no? Enti on share mabunu bo. Say wa share mabunu bo say obama omo skills. Obama skills aye dwuma. Enti je na stop na on timi nka say me John Dramani Mahama. Tema pot na me ye mistake ton ye no. Me share Ghana mabunu bo say me ba magye ne back. Me fedi me kotena fi manu me ho. Manu me ho. Enti pot no me ba magye. See. Na nim. Pot na ye ton ye no. $7 billion. Broni ni ya juma just 6 months peno. Okotua tax. Ema UK aban $720 million. 1 year ya juma. Ba year 5 years ni nyina no. On my $7 billion. Mo misa do ma say $7 na omutua ma no. O discount ye de Ghana ha. If on my Ghana 2015 yanya $7 billion ajia dikwa na 2016 yako IMF akwaje $1 billion dia you could see said John Mahama was some deficit ne thinking ne running ho o man ya ton port no aje $7 billion yadi where your minor japade ye ton di ye ya mfatika na anya hwe ne yako IMF akwaje bosia. And the Ghana mabunu na wo be ma o secret training no they are paying. Now skills no kra wi a obehia equipment or the obehia sika equipment to say port ho ya na o de befa masa na damfo broni no hwe ade o de chen bisa say Ghana ni na NDC fo no bi o mu di doma ma chikura na o mo ye me mobo say under John Dramani Mahama we NDC ni a Masrok MPP by Sana Masrok wagu. Nagu. Oh, me da san sushi no cry dead. Nagu. And na kra no nensia pro. Na